pairs. If you want a real pairs, got Vitek here, bite, sinker, hooks, line, everything what you want there. If you got a tackle to sales, you can bring to me, I'll buy it. Yeah, like that what the choka, sardine, masao, bloodworm, moonshine, wonderworm, masbanka, any kind of bite you want it, you can get it by us. There's I got fishing rod for sale also, reels. Nice rods, yes. Weather, throw net, second hand reels, new reels, whatever. Nice sinkers and all. The one is broken, you don't need it struggling, you can bring to me, I join in. I refurbish, I do custom boat rod also. You can bring it to me. There we go. Thank you. If you want my number, I can give you my number. My number is 07 33 6764 55. Other number is 07 93 8252 75. There you go, guys. Guys, and it looks like Neville is on with something. Seeking the copies, guys. Laat ik nader gaan, Neville. Let's see what is on the line, guys. Nothing at my rod. Something pulling on my line also. Looks like a cobby, guys. Looks like a cobby. Looks like a cobby. Looks like a cobby. Looks like a cobby. Nice. Nice, man. Nice. 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 Yes. 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 Yes, man. Yes. Level. En dan kan je stop afkomen. Oulik. Oulik. En die seepoetie het geland.
Haal met die water uit, Neville. Seeboetie heeft geland. Die seeboetie het geland. Here we go, guys. We'll continue now, guys. Look at my rod. Beautiful. Ja, hier is hulle kabeljauwe. Oulik man. Kyk sy mond, manne. Ja, kabeljauw, kom ons het hom hier op die. Ja, Op die maatband sit. die maatband. Hy lyk soos 70. 70 lyk hy. Nee, oulik. Maatband. Oulik. Van die kop tot die sneed, manne. Dat is gewoon jubberig. Van die kop tot die sneed. Jo, 73, manne. Geluk man. Miskien moet ek maar die vis 10 foot verstuur. Ja, na my mama toe. Ja, lekker. Mooi kabeljauwe. So makassa. Level is on. Let's see what is here tonight. Huh? Kasi nakuha may stop. Okay, nice copies, guys. Nice copies on the line. Oh look, man. Die hand is weer iets snaaks vandag. Oh look, there's Igor my line-up, ne? Mooi vis. Waarom? Pansize. My stok. Hy is opgewonde. Oulik man, oulik. Ja, en Karine, hulle sê, tough day at the beach. Huh? Suidooster is aan die skakel. Suidooster is aan die skakel, man. Ja. Maar die visies het moes daarom gebyt. Visies het gebyt. Ja, ek moet actually die man wat so mors met die kabeljauwe. Ja. Hy klein seeboetie. Hy klein seeboetie. Vir hom op kamera kry. Ja, man. As hy. Die visies was toe vandag aan die byt. Ja, die kabeljauwe het gevat soos koek. Lekker op die, ja, op die tsokka aas van laasweek. Gesê as varse tsokka gevisie. Maar die visies lê diep, man. Ons het namelijk geswem, sop nat, as jy kan sien.
But ja, ons kyk maar nog. Ja, die beach raak empty. Glad nie so gepak van A tot Z nie. Maar na loop weer vir die wind man. Maar daar het maar 75 cm kabeljou kon kom hier by die strandloop se kant. En 52 cm, so ons is dankbaar. Ja, ek voel nou nog die adrenaline in my body van VF vanaf. As jy kan Oulik. Lekker dag by die see, da? Het was lekker by die see. Ja, baie nice. Ja man, hoe ek dan kan redelijk weer eens vandag een gooikie kom maak. Was weer succesvol geweest. So. Vos is het onze aas is gevat man. Ja. Hij is al wat ons kan sê. Wat voorspoedige week vir julle. Ja, Karedo, hoe kan jy julle laat dit sien? En bly veilig. As Het raak feestyd mense. Bly veilig op die paaie. tot de volgende keer man.